Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. U nekoliko prošlih videa sam vam pokazala kako se ožiljavaju reznice, bilo to budleje, hortenzije, začinskih biljaka. I danas želim da vam pokažem ono što sam ja zaboravila u videima. Recimo, šta sam ja to ožilila i kako to na kraju izgleda. Jer sve ovo što sam vam pokazala, ja sam to već godinama radila. Ali recimo kod budleje sam zaboravila da vam pokažem na kraju tu ožiljenu reznicu. Pa evo sad koristim priliku, iako je tema u stvari ožiljene reznice hortenzije. Pokazala sam video i sad upravo te reznice želim da vam pokažem, da zajedno pogledamo je li se razvio korijen i koliki je taj korijen. Znači, ovo je recimo ožiljena reznica budleje žute. Ona se je pustila granu dole, bilo je i gore, međutim zbog suše i malo zapostavljenosti ovi su se listovi gornji osušili, ali je nikla nova grana, razvila se nova grana i ova reznica je u redu, samo ću ovaj nadzemni dio, ovaj u stvari suhi dio otkinuti i to je već jedna mlada biljka. Pored toga, ovo je pelin kula, isto ožiljen iz reznice. Ja sam nedavno pokazala taj video i u videu sam pokazala da sam odrezala reznice. Međutim, ja sam te reznice zaboravila u bašti. Te reznice su bile u bašti par dana na onoj vrućini, pa smo mi otišli kod sina, pa smo ih opet zaboravili donijeti i na kraju, za nekih možda 5 dana, mi smo donijeli te reznice iz bašte. Ja sam ih stavila u vodu. Naravno, ovaj nadzemni dio izgleda prilično suh, ali ove reznice su počele puštati korijenje, a i ovaj nadzemni dio je opala i ovaj nadzemni dio je počeo da se zeleni. Tako da su ove reznice u stvari spašene, one će se sigurno sve ožiliti, znači to nije nikakav problem, to ožiljavanje ide vrlo, vrlo jednostavno. Kao što sam pokazala, ovo je ta biljka. I recimo, ona je već se razgranala u podzemnom dijelu, ispod zemlje se već razgranala i to nije više jedna reznica, u stvari to je jedna biljka, ali je već onako grmolika. Šta sam još ožilila? Ovo je recimo Salix babylonica. To je ona što mi kažemo frčkava vrba. Ona se vrlo jednostavno ožiljava u vodi. Ja sam stavila reznice u vodu, one su pustile korijen i onda sam te biljke, te reznice posadila u zemlju i sad te biljke rastu. Ovo je biljčica kivija koju sam ja isto dobila ožiljavanjem reznice. Dalje, ovo je posebna ruža. Ovo je ruža koja je nažalost sad poslije kiše, bilo je jako toplo, pala je kiša i već se vidi da se pokazalo gljivično oboljenje. Ovu biljku, to jest reznicu, sam ja donijela iz Banja Luke. Ova ruža je kupljena prije rata i ona je posađena i ona je prošla sve, fantastično cvjeta i zbilja cvjeta od proljeća do kasne jeseni. Dovoljno je da otkinete recimo ove suhe pupove, u stvari suhe cvjetove, i ruža će ponovo početi davati pupove. I meni komšinica kaže, koja stanuje 2 kuće udaljeno, ona kaže da je to nevjerovatno koliko na toj ruži bude cvjetova. To je ruža penjačica, mislim da je ramblerka, više se i ne sjećam, mislim da je pisalo nekad, to je bilo davno, prije 35 godina, ruža penjačica, ali mislim da ona puno više raste. I
ja se njoj posebno radujem. Ona stoji već duže vrijeme u ovoj saksiji, stajala je u jednoj maloj saksiji. Ja sam čekala da ogradimo baštu, nisam je smjela posaditi zbog srna i sad moram naći prvo jedno lijepo, najljepše mjesto za nju. Znači, to je ruža koju sam ja ožilila u zemlji. Međutim, nedavno sam stavila i 3 reznice na ožiljavanje u vodu i kao što se vidi, ove reznice, u stvari ova je pustila prave žile, a ove dvije su na dobrom putu da se ožile. Ovo je hortenzija penjačica koju sam ja dobila ožiljavanjem položnice. Video o tom možete pogledati ako kliknete na link gore. Ovo je sad jedna stabilna biljka koja samo čeka da se negdje posadi i da krene zaista rasti. S obzirom da je ta grana položnica pustila velikom dužinom ovo korijenje, ja naravno nisam imala posudu da posadim sve ovo tako da ovo korijenje strši, ali dok je posadim u baštu, onda ću naravno napraviti veću rupu i ovo korijenje će doći u zemlju. I sad ćemo zajedno vidjeti da li su se ožilile reznice hortenzije i ako kliknete na link gore, možete vidjeti video gdje sam ja objasnila kako se ožiljavaju reznice hortenzije. Radi se o hortenziji makrofili. Ja ću sad ovo malo rastrijebiti i onda ćemo zajedno pogledati u kakvom su stanju ove reznice. Ovo su znači te reznice, hortenzije makrofile. Ako pogledate video u kom sam objasnila, vidjet ćete da su one posađene u ove posude. Ovdje se vidi korijen. Ima čak i glista, ne znam otkud ona tu, ali je došla. Ja ovo neću skidati više zemlje, s obzirom da je korijen dole već razgranat, nego ću ovu reznicu lijepo posaditi u saksiju posebno, da se ne gura sobom. Ova je ovdje već pustila još jednu grančicu i ovdje se vide žilce. Sad ćemo vidjeti ovu. Ovdje je malo teže. Ovdje se vide mali korijenčići. Treba ipak pažljivo da se korijen ne oslijedi. Ovdje se vidi
kako to izgleda. Sjećate se kad sam snimala video da je bilo malo zemlje, ove miješane koju sam ja koristila. Da je bilo malo zemlje, ja sam rekla još moram natrpati zemlje i onda sam ja uzela samo kokosovo vlakno. Ali, evo, kao što se vidi, ovo kokosovo vlakno gore je samo imalo ulogu da zadržava vlažnost. I da vidimo još ove 3. Njih će biti malo nezgodnije izvaditi. One su se baš dobro oživile. Evo ovdje se vidi. Korijen se omotao oko saksije. Tako da će biti malo nezgodno sve to motati. I evo, za nepuna 3 mjeseca, ne znam tačno kad sam napravila video, imam 11 novih biljaka koje su zaista obrazovali dobar korijen. Zar to nije fantastično? I to su zbilja biljke, to su reznice koje imaju jako dobar korijen i koje će sigurno nastaviti rasti kad se posade sad u posebne saksije, jer već se u ovim posudama počeo ispreplitati ovaj korijen, znači one trebaju svakako iz ove zemlje u normalnu zemlju i najbolje je sad ove mlade biljke ostaviti negdje na hladno i svjetlo mjesto do proljeća, a u proljeće ih onda možete posaditi na stalno mjesto. Neka mjesto gdje će one prezimiti bude malo hladnije, da ne bude pretoplo, ali naravno da ne mrzne. Ako volite hortenzije, obavezno pokušajte. Ja sam sigurna da ćete uspjeti. Kao što ste u videu mogli vidjeti, to zaista nije nikakva umjetnost. Ako vam se video svidio, kliknite na like, zapratite kanal i mi se sigurno vidimo uskoro. S jednom novom temom, s jednim novim videom. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.